Lokhu ngijabulisa ukuthi siya Good Friday la iphelile Valentine lo so in love nami with the DJ angimthembi igama lakhe ke Nyuvon Chaka Chaka udlala ku Champion of Breakfast ku BCR FM 104.1 the pumping beat of Vegas angisingedwana la yes sine production studio la BCR but yeah negolide lekhanyako la uyibone ukuthi ivela ku production bathi ngeGolda Production sanibonani yebo anginamukele la BCR FM nikahle hayi right mina kethu nabuya nema award ni nemanifika la angathi namuhla usipheseleni kunjani hawo umnaka ngimnandi ke mina heba fokuningi yeah hayi kuningi mina ke ngicela ukunika nali lithuba uvusela umlaleli uthi isho ukuthi ngibani hawo sanibonani balalele emakhaya lokhulumayo nguMatthew Zilwandle aka Tops yeah umphathi weGolda Production namuhla ngetektofunza la sinehlelo lebantwana utena mem kunjani ngiyaphila bhuti njani ngiyaphila kuthula kumlaleli because the first time yakho la usho ne position yakho ku Golda Production okay sanibonani balalele emakhaya mina ngimhlengi wembiza ngichamuka eChifunwako sebenza ngebantwana ku Golda Production sifuna nje le talent bring your talent sikubone ukuthi kufaka phi imbongikazi bathi bring your talent usho njalo mem kunjani ngiyaphila bhutweni unjani ngiyaphila ligama nesibongo igama lami ngipalisa ngakasithole ngifunda eChifunwako ngihlala eMjindini Trust asangende so ngingabuti igama la stage because ngende ngitawuphuma la kule nkondlo ngaqhubeka ngalimala umfana uyakwazi ukwenza ichipisi into ethi mayiqala bathi mnandi inoshukela ehambeni kwesikhathi iyaqala iyashintsha njengesimo sezulu bathi yabanda bayaqala bakhombana ngayo bathi dliwa noma ungabe ubani bayakhohle ukuthi bona bayikhohlisa bayakhohle ukuthi behlisa isithunzi salo ufuna kuyithatha leyo chipi sayidle ungakhohla mntase ekhaya ukuthi akekho umuntu ofuna ukudla uchipisi ongawazi usibodliwa ubani ngaqhubeka ngalimala noma sengazi ukuthi khona beza ngenhloso zabo zeinkanuko ngaqhubeka ngalimala noma sengazi ukuthi bakhona bazofika bangitshela ukuthi lento umdlalo umfana uyakwazi ukwenza uchipisi mina ngisola something Soweto wathayafana amagents uyeva nyalo umfana uyakwazi ukwenza ichipisi okay besingakatholi igama la stage name Palisa the Poet umfana uyakwazi ukwenza ichipisi sokusale poem mini ngoba vele sesivile ukuthi umfana uyakwazi ukwenza ichipisi ihloso sithi ngachubeka ngalimala so ngize ngithi ngachubeka ngalimala ukuthi thina amantombazane saye ukuthi sititshele ukuthi no bafana bayangithanda just because uzofika akutshela ukuthi uyakuthanda each and every day but suke singazi ukuthi sometimes uzele ngothando noma uzele ukuthi uzongenza uchipisi angidle angishiye so mawuchubeka kulimala bachubeka bakudlafuna and angiboni yes ngibonakala Cobo uyambo that's why ngithi mina something Soweto umfana wena why wenela amantombazane ichipisi top hayi ke yabona le yangifakaza cha ngifakaze ke le uqale nini kwenda ipoetry aqala I was in grade 6 but bengahlalana so nangicala ukwenza ama poem bengahlalana so kwaba khona ukuthi nginete ingcabano nje leti bakhona emndenini ukuthi khona ukuthi ngihlale phansi ngibhale lezo inkondlo so nangibuya ngala it was 2022 ngaqala ngabona ukuthi no man uthi ngicalele phansi futhi ngibhale ngabhala then njoba manje ngithola iGolda Production iyo ekhona ukuthi ngithuthukize ngize ngifike khona manje umsebenzi wenu ku identify talent nilithole noma ngabe librown egcineni iqucuka libe ligolide unpolished diamond yeah umthathaphi sesi kumbe again ngoba wagcina kutsala la asesikhuluma ngeGolda Production isofika access da because ukhona akayenzawo nje ngidamende ichipisi mina ngingumfana sehlala masikhuluma ngeGolda Production isikhuluma ngani nasikhuluma ngeGolda Production it's a organization lesibhize ngebantwana labancane labanel talent and asinandaba ukuthi ilithalent lakho litheni noma umuntu angakuthathela phasi kanganani but then as long uthole iGolda Production we can say ukuthi okay lo mntwana uphethe talent so siyakhona ukuthi sikhiphe la ukhona sikubeke lenye indawo if kuyakhonakala because yathi sometimes siba nedinga engade badali nan but then so far as labaningi bayathi ngeGolda Production I guess imisebenzi bayibona ngijabula lokuthi dilanga elithaleni nafika nigabelela la nikhombisa ukuthi abantu balapha abathoni vele kuyagatshelela kune balingisi lebake baphuma bayo actor kwema film
lathi bavela Golda Production bese sikhulumela off air ukuthi kunalo umunye lo semsakadweni mhlambe intila ngani kuleli talent already nayo i-poetry CV yini lokukhona lapha ku Golda Production. Okay, so ku Golda Production kahle akuningi njengoba sisho bakhona labaphumele so far njengoba sisho thina noma singakuthola talent elincane kanganani but then if unalo lendo ukuthi uyafuna kuyenda siyakhona ukuthi sikhuphule sikubeke lapho because sinayo lo munye lesikhuluma manje ukugwala FM wenda i-radio drama bakhona labanye labavelile kuma series lapho nalapho so wena nje na une talent noma unemntwana lo uphethe talent lapha ekhaya ungamvaleli ngaphandle please zama usithinze sibone ukuthi kwendakalani. Bathi ukuthi nginawe ngalefuna wakho bathi bavula i-branch ujoyine nini Golda Production yini let's know out ngijoyine nayo in production nayo. Mina ngicela ukuhlangana na Tops, I think it was last year late. Yeah. So sathi masihlangana ngamuva ukuthi kahlahle beka solo abhizi ngani so long ngasho ukuthi njengoba mina nginebantwana yena analetinto lekumele tendeke ngcono ukuthi ngihlanganise abantwana na Tops. So sithena siqala earlier this year sathola ukuthi ikhona talent echifuna kone deal fihlakele. Uyathola nje ukuthi kunemculo bakhona labakhona act abantwana i-poems ayibona ama poetry bakhona laba kaTikDweba. So lokho ke kangijabulisa kakhulu. Njengoba kuthiwa kune branch lesha siqale la lokushini la isakhona Golda Production la lokushini then ngifuna ukuthola nangalefuna ukuthi sho ukuthi sina 2 ukuthi lemunye ulalele ngento ukuthi ayofuna naye kusonzela la aseshiba isakhona Golda Production la lokushini. La lokushini sekhona iGolda Production njengoba ngisho ukuthi yabona bengeke sikhona ukuthatha abantwana emjindini sibalethe la elokushini. Ngiyakhumbula angisangikhohliwe ukuthi bekwende njani but bekunale challenge leyo. Kudilwa ngeCampus kudilwa ngeactor kune poetry yini lengushi yakho music drawing nalowe nekufundisa nekufundisa siyafundisa selela nge-25 kuthi ushaya insimbi yakhe 9 ukhumbule la ku-champion of breakfast kuthi ngigucula 6 ngoba ngene ngo-6 ke ngoba uyafana na-9 bese ngiphuma ngo-9 ulalela eBizar FM 104.1 the pumping Peter Ficas libito lami ngPrince Velile bathi kuthi sibhizi ngani la ngisani EL musician na Amifako sitoko sengoma since into ingawe into ngeGolda Production bala studio ke la ngivile ke kunembongi kunathishera sikhulumile ke na Tops ngale bakwenda bak achieve khona mhlambe leni busy ngako red sesivile poem ke la siyangifuna ukuthi sichaza ukuthi siveni nabuya nwine ma award lokumnanze sicitha kuva ukuthi okay nemlingisi lo lingisa ngabonakali njengoba singabonakali yalo sivakala la ulingisa emsakatweni khona mhlambe leni busy ngako nyalo lesingakwadi lesingahle sikulenzeni. Nje mhla ka 26 this month siya ku competition elikazi. The competition nje kwe talent show nyana so marayat bantwana bafuna bacale somewhere to get somewhere. Asiqale la ni banyendi kakhulu yini mhlambe leni ngakufuna makalalele la kumphathi ngoba ngicina nebantwana ayikudlala la manje sikhuluma ngechifuno wakho sikhuluma ngesikolo la uyabona ngabe sithe uhlala eceleni la sefunu wakho besitosho ukuthi uhlala eceleni nasesikolweni lokusho ukuthi nebantwana right ukuthi neteni 3 anivami kuphelela masikhuluma nani la ngoba nibabaningi so khona mhlambe lisithuleni ngalifuna emphakathini. Yabona lapho kahle nje sisenkingeni kahle financial because bantwana sinabaningi kakhulu and uyathi batale timo atfane so kungenzeka ukuthi nasiya nje competition singasho ukuthi umntwana akakhiphe imali engaka but kutholakala ukuthi akaphumelele ukuthi akhiphe imali leyo but then siyamdinga lo mntwana sithambe naye. So lesithole singalidinga nje ukuthi uma kungabanje nemuntu lo maybe uyivolunteer ukuthi uassist lapho nalapho singabonga kakhulu. Sithatha ama details ngasikuzala kunebantu abalaleli ngathi ukuthi mina umlaleli uyasilalela emjindini la lofuna ukujoyina iGolda Production nje lokuvalwe kancane so ukwatile ngalomntwana la akathi nokuthi tomendane so bakuthola kanjani bachumana nabantwana labanjani futhi. Sine group WhatsApp group le yasechifuna ko iGolda Production lonke lunga le Golda Production libakhona then umntwana kusiba nama challenge ukuthi ngendeka umntala kafuni ke ukuthi umntwana etekitsi ngenxa yabona ukuthi simo lamalanga sibuthi sinjani abantwana bathembeki. So nekuthi makafikile kimi umntwana ngimnikete inamba yami kumbe yena anginikete inamba yemtali ukuthi mina ngichumane nemtali ngoba sisuke sesilibona leli talent la lumntwana ukuthi
liya somewhere. Asikhuluma ngalesi libonile le Samuel elibofuna kuthini? Okay, yeah, bengifuna kungeta lapho ukuthi uma ngendeka mlaleli unomntwana lofuna kumletha ungavela nje ngisho lapha esikolweni. Yeah. Noma sitoshiya ama details so that ungakhona ukusithola us-updating ngemntwana sikhona ukubonisana ukuthi singamnceda kanjani. Unansebenzisana nepolice station ayithembekile. Yeah. Uvele nalapha epolice kuthi batokhona kuthatha labantwana lekufuna bangene ngala police station beve batibekela wona kucala bobafuna. So Kondlo ufiseni uyapi already nayi Golda production la sivile usishayile ngale one kimi nje what kuthi every time mawune ma poem le yohlale I best for me. Le JP. Asiyibuke yakho ngala kule Ngondlo ku Golda production kuningi lo tokwenda bangakwathi ngaso Ngondlo lelinye ilanga sitakubona use stage la ube sokhulumile ukuthi ufake iduku lemandiya uvile. So ngiyasiwena la kule journey yakho yeNgondlo ubukeni. Ngibuke ukuthi ngelinye ilanga nami ngaba khona ukuthi balaleli bangilalele noma ngabe ngikuphi. Yeah. Engifisa ukuthi bonke engisebenzisana na Golda production baphumelele nami ngiphumelele. Wonke umuntu even echoir ama drawings bani bok actor konke nje baphumelele. So nami ngiya actor ngiku music but then engizothi nje ngicizelele kakhulu kiko it's a poem. Ngifuna bakulandzele mina bakulandzele noma ngabe ngikuphi ngiphi social media lo nayo bakulandzela ku. Ngatholakala ukuthi bangiseshe ku Golda production vele ku YouTube. Sicela nawo ama details nyalo bavile ngale echifuna ukuthi kune WhatsApp group baxhumana nawe njani bafuna kuletha abantwana bakuthola ku. No mina ngihlezi ngisesikolweni. Yeah. Angilovi shame ngaphandle ukuthi nginezivunguvungu lese bakhona la ngaphandle. Angeke uqale ulovi na shona ngathi yasingibude la shona uyahlubana emathonde talking mankangini. Yeah. Nguye principal wangalefuna wakho because ngibonile ukuthi principal ngiyaqonda ngathi. Yeah, wangalefuna wakho ngoba kusuka. Uhlala emjindini. Yeah. So angeke uqale ulovi ke ngashona. Akhona. Mina ke ubalile la ukuthi khona mhlambe leni ngakutsinga lo ngafuna ukunceda ku Golda production. Baxhumana nanjani bangazama ukungithinza efonini yami akuphinza athinze mem lapha ungashiya inamba mem mina ngashiya last balalele nina inamba yami but asekho lapho ngito phenza nginishare. Yeah. Okay angisho thini thathe ama bophen lapho ithi 066 387 4055. Yeah, 066 387 4055. awuveke Inamba yami uyithola ngifonela uyithola na ka WhatsApp 060 963 5833. Ngitayiphinza 060 963 5833. khona leni akekho la leni ufuna kubavusela yeah leni ufuna kubavusela ufuna kuvusela mhlambe kubani. Shout out to awonke amalunga eGolda production nabaphathi bami and shout out to my family bahlezi bangisupporta nosihlengiwe there no Butopsy. Shout out to everyone nje ongisupportayo nabalaleli there. Bengathi nethuka la babona ukuthi uyichepis mara sibaqola. Ufuna shout out kubani? Shout out to malunga ame Golda production. I know ukuthi balaleli abakhona khona bangangishaya nje ukuthi hayi angasho ukuthi ngiyababengelela lapha emakhaya. Shout out to ichefuna Golda production baphathi bethu especially umndeni wami la khona ngiyabonga kakhulu. Ngwavela buhlungu la manye malunga la ngekho Golda production because masuka la khona lenguvile ukuthi bathi it's on me. It's on her. Top my shout out bugcina. All right I mean actually baning but then angiyakwadi wena mina nje akazame ke ndasifinyeto man. Uyabona bathi Summarize. uyabona lwandlo nkulu makathi mina kethu usuke akhuluma ngale ka share na ukuthi bona bomseleko so ngiyakwazi ukuthi mara khuluma hayi asikhola okay yabona mina ngidawudlulisa kubonga actually ngicela ngibonge nje i-team lengisebenzisana nayo. So far nje umsebenzi lesiwendile bafethu without nina hayi ngabe nje asikhola sikhona bese ke nale team bafethu hayi ngiyanibonga hayi kancane ngakhulu because I know ukuthi without you guys angeke kube neGolda production. Bese ke batali bami ngosi yami laba abamende nekungivusa ngama 4:30 bathi bantwana efuna kuba kumele wena vuka. Ngibonga kakhulu isupport labanginiketa wena abatali plus bangani laba close nami
nabo futhi bangincetha ngibonga kakhulu nibalaleli nisilalela njengamanje siyabonga futhi nisiningede indlebe yeah sina sibonga lo msebenzeni wendako la Baptini muhle kakhulu bengamati la imbongikazi bengamati na mem lokusho ukuthi inhlaleni isintroduce abantu abasha so siyabonga qhubekani ngalomsebenzi wenu muhle uyabonakala lo njengoba ngishilo ukuthi sawabona ama actor la uyeva nemlingisi isikhuluma zaba letihle ngenteka sitambone stage lelinye ilanga njengoba sokunaqhubeka so qhubekani siyabonga ukuthi nisivakasheni ayikubonga thina mina impilo ingifundisile mina impilo ingifundisa ukuthi ngiphile ngaphasi kwazo zonke izimo engibukana nazo ngaleso sikhathi mina impilo ayikazi ngitotosa amandla ngiwathola ngawo uqindezeleka angisakhulumi ngalabo bathi bazobe bakhona uma sengizima ngempela bayanyamalala angisakhulumi ngalabo bomndeni abenza ngathi sibumbene kodwa uma uqala usondela kubona usuyabona ukuthi iqoqo neqoqo limele mina impilo ingifundisa ukuthi nginqengena lapha engimele nganqenge khona ngikhothame nabantu engimele ngabakhothame kodwa impilo iphinde ubuyingifundisa ukuthi noma ngabe isiphe isimo esofika ngaleso sikhathi khanye nje ngelanga noma ngabe ubupho ubunzima ebebefikile ngaleso sikhathi ungashintshi indlela engiphila ngayo mina impilo ingifundisile amandla ngiwathole ngawo uqindezeleka ngihlukumezekile empilweni kodwa yona impilo yabe siyangifundisa ukuthi amandla wami engiwatholayo ngiwasebenzise ngaleso sikhathi nomthandazo uhlezi ukhona kumina mina impilo ingifundisile ayikazi ngitotosa mina impilo ingifundisile mina ngoba wala Mpumalanga ngifisa ukhanye njengeMpumalanga ukhanye njengaleli golide lelibuya kuyo kule production siyabonga bekunene nzambama ke kusukela ngo6 kuya ku10 ngicela umbuyethe ngama present iBOB ngiyakumema kuyobe kune BCR FM party ngiyobe ngibuya la tibeya tikumnanzi tikamhlolo ubuye ke enjoy ulalela iBreakfast of Champion ku BCR FM 104.1 the pumping beat of Ekasi called the production living nayo uthi tops batali bakhe batsivuka usho nga Oscar Mbo na Jax Wax sihloko sengoma ke sitsivuka